الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ini mga kakasising kami hatiran, alhamdulillah, pagpatuntum kato tanyo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna rin ngakatan, pagpatumtum sin ako pakinawabaran ko, sarta pa mga katautay mga muran ko haagama Islam, amun pagtay manghod, labi rin sin pagtay manghod sin hangkaliuran, karena amuray makapaghambuok, matan, hadarat sin Allah Ta'ala, amin magkasihangan sin agama niya, agama sin Tuhan na Rabbul Alamin. Ini patumtum kato tanyukatan, riwayat dain kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslim akhul Muslim la yadhlimu wa la yakhzuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasab imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kullu al-muslim ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Ini patumtum kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin, labay ring hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab in Quran even sin hadis inyan sibuk parmandeng na Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan ipagbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harap pa umat niya inyan katantan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allahu Ta'ala sarta ipon sin Tuhan Rabbul Alamin biya dakato taniyo. Pagbidaan na to iban siya in siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kay napusan daak pabang sa manusia amuin hasupaya sumampay pakatan manusia in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amanat sa lago-lago amunain hak niya subay hikatunay sinipon niya riha babaw singgumi ini. Nasabab yan, hambukin ni ring ha mga siyabot doon hay ni pahalian hanagdaraawa Muslim in subay niya kaayaran in
udyot pamaranan niya, labi-labi na, bang kumugdan paamuin tay manghud niya matan-matan hapag-agama. Sabab, ini mapatot halian day hakatan, kapiligruhan, amuin maun in kasatuan ha antara si magtawtay manghud ha agama Islam, kana inyan bukon bunga pamarayaw, inyan katan bunga pamangi. Muna ron hay niwiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Ayaw kamu mag-abugho, iabughui. Dahil nga pag-abugho, iabughui, doonhan maaunin pagjangki-jangkihi. Maaunin indadinis na jumato, halaw mansin, pagkamano siya halaw mansin gumiini. Nasarab yan, di manjari maipat sinambok Muslim, nagdarawa Muslim, intungod paparkala hasad. Sabab ininikatan, kumaunsin, amalta, biya sin pagkaunsin kayo, haamuin durungol kaniya. Yang pamuna dungulan, yang panamag, lalablabing kayo. Nabiya dahad tuin, pag ini abugho ipag ini jangki sin manusia hawawaw sing gumiini. Damikian ayaw kita rimihil kasatuan patay manghudta. Dimihil kangian kalumian pa tautay manghudta haagama Islam. Iban di kita manjari dimihil pag parugal hatay manghudta. At iniri manjari pa kayon impagdugal diyo kaliha antara sin magtautay manghud ha agama Islam in subaytud ayaran sinambok pahambuk in suko sintay manghud tarihilan tahalga amuin hirhil takan niya in parsukuan niya bukon kita riya mga mangliulakad doon amuin kumawa sing kapatot sintay manghudta sin in kita di manjari mangliulakad doon ha parkala jemadato. Sarta ingguwa niya bang maun na in nasabot tatuyad to yari na isabgyanapan in panglangka to taniyo wala tadabaru. Ayaw kamo magtaykod taykuri. Sabab bang aon na yung pagdugal diyo kali, inyan, kataan, maaon na yung pagtaykod taykuri. Bang kau himinang nakangian na tautay manghud mo, tanto na sadya, maaon na yung pagtaykod taykuri. Bang aon na yung pagjangki-jangkihi, yung pag-abugho, kinambok pahambuok, inyan katantaan na magtaykod taykuri na, di na sila aon makapag ini kita ay madtubihan sabab mag-ikirog na madtumaribihan biya pala ngay babae na inhinang bihad sabab inyad to mga sipat si mga kababaihan mangi amuin mag ini atod bukon marayaw. Wala yabghi ba'dukum ala wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Iban di manjari im magtautay manghuda agama Islam mag-agaw iagawi sin pag-usaha pagdagang biya sin magluburakang laung sin mga magbibis sarabihan inyad turitud manjari amuin in niat sin pangatayan niya lugion niya intay manghud niya inyan ditod manjari hinangon. Ubos tiyawag kita wa kuno ibadallahi ikhwana. In aunun niyo antara niyo amuin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala di butason in pagtautay manghud
Hati si pagtautay manghud in pagkasila sa hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkasila sa doon hatay-tayan sin agama sin Allah ta'ala munin agama Islam. Bihan in subay jumato mga katautay manghurang. Mahita sa bablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Sabab in mga sila Muslim natay manghud sin ini Muslim pagkahiniya. Bihan. At ini pagkasya magtay manghud, nari kita manjari mag, dihil kasatuan patautay manghud tabihan. Sabab, impagyanon Muslim, al-Muslim al-haqiqi, man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi. In matan pagyanon Muslim, masalamat niya, intay manghud niya sin, ini dila niya, iwan sin lima niya. Nabihan yan. Angkan na bang makalando na indila, lumabad, singkab tangan bukon marayaw, bisara bukon marayaw, ang lumando na lumamod na in lima, tumabang harila, maun na yung pagbinasa mga katotay manghura na agama Islam. Nainyaon katantanya ribiyaray tain mangi di manjari pa kayon sin Muslim. La yadlimuhu. Di mo siya manjari ini akalan atawa inyaon di mo siya manjari dihilan uno-uno na amuin ini hikaigsin kapatot niya hapag kamano siya. Di ito manjarihi inangon, iban inyaon katantan, subay ito iaayaran sing kita pakanya. Di manjari siya putingun, bihan, gamayan bang siya nakapagputing, inyad to hawason mo siya rin amin hinang niya to. Nabiya din na bang ikawin, ini putingan mo siya bihat. Akalan mo siya. Damikian, di manjari amuin babaon mo biyan. Amin wairun halga kay mo. Inyad to katantan, in manusia, inyan aun kapatot niya hapag kamanusia, sarta dirihilan sinallahu ta'ala in hambuk-pambuk ng kato taniyo kalabbihan, wala doon kato inyad to kaniya, mahita sababing nyaon hikmat dakula supaya maaunin pagtulong tabang, hindi kagausan sinambuk, mahinang sababi kapag sumadya nila, kaya na humadya tinambuk tabang sing kaingatan sinambuk, bihad to mahinang sabab, hikapag hambuok, hikapag sudsin, kasilasahan tarasin, magtautay manghod. Labi-labi na to na pag-agama. Kaya na inyan, siyabot sin Allahu Ta'ala ra hindi kato taniyo. Daing harila, simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkatan na sabot na to yad to katan, inpuunan, dito, sinkatan amin magjut jato yaon, yari kaya tatapok haraghal na to. Kaya na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at taqwa hahuda. Ini kabuka pa Allahu Ta'ala, yari lang niya nakabutang di, amun isarat niya harap maripadaghal niya nakatu, yusiru ila sadrihi talata marrat. Tudlo niya maripadaghal niya nakatuim yan at takwa hahuna. In kabuka pa Allahu Ta'ala yariri nakabutang halawon simbigi jantung. Nainyad tubiya da kita simbiyaitaan subay maglano liano ikita niyo sin jantung na to pakanya. Bihan ayaw kita niyo ando kailo paaunon na to impagjangki-jangkihi. Gamayan bang aun jima tubihad to sibo kita niyo magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magbisara marayaw, iban lilingon uno injima to, kansiyuin biya mga kasaan,
na amo tuin pagbisarahan hasupaya dumayaw ing kahalan. Sabab may ta, biyay doon haon si Rasul sallallahu alaihi wasallam gianapan niya ing kaptangan niya. Bihasa bimriin minasyarri an yahkira akahul muslim. Na insubay daran na to, bibis tahakin hawabaran na to, amin di kita niyo manjari makahinang kangian, kasalaan, hatay manghud na to. Amuin pamawa-mawa na to, hatay manghud na to, laong niya, na mamarahina. Amuin di mo siya halgaan, inyad to katantan, sangi-ngi na yad to. Hinang sinambuk manusia, sinintay manghud muslim, subay siya, halgaan mo hangaan sin ka-Islam niya, kana inyaon katantan, inibiyabay takato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in muslim matan-matan, salamat in ka-Islam niya, subay niya masalamat, intay manghud niya sin dila niya iwan sin lima niya. Hisuin nagdara sin lima iwan sin dila, amo na yung bigi jantong sing kita. Karena di jumatuin hambuk mangi bang bukon tiudloan sin jantong. Innamal a'malu binniyat. In amal katan jumatuhinang in puunan niya yari habigi jantong in nagdaak na nudlo isin katan pajatuhon niya, kabayaan niya pajatuhon. Na mamarahin na hambuk manusia amin makahinang siya simangi, amin babaon niya in, tay manghud niya pagkain niya. Sabab, kullul muslim alal muslimi haram. In kataan-taan sin muslim harap patay manghud niya muslim, haram in nasabot na to ini kataan-taan, di na to manjara hinangon. Karena bang na to hinangonin yan, na doon hayan, biya musin, kaya panaukan siya dugo, iwan kaya unuhan, biya musin, liang pasan siya sinalta niya, iwan sing kamaruhan niya, liang pasan mo siya. Biya musin kaya panaukan dugo, biya mo siya liang pasan sinalta niya, biya mo siya sin, ini liang pasan sin kamaruhan niya. Amin biya sa kaula-ula, in siya wairun halga manusia halaw man sing gumi ini. Sin insya yaon mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na bang insya bari ha mga hinang yadto. Hinang amin wala niya na angan-angan himinang kasatuan patay manghud niya pag-uus kaya hinangan siya kasatuan iminang sato yadto tay manghud niya ray sa muslim inyaon nando kaylo mga kataw tay manghuran di yadto manjari pajatuhon sin hambuok manusia doon hatay manghud niya. In mga ini, naghali kita niyo katansin hinang bago. In ini nakalamod hinang bago bang jimatuha antara na to. Karena in ini biya kita niyo sin miuklas miutas dahing haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'rad amma ja'a bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin minig kau, miutas kau rin nga uno na diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababin Rasulullah wala nagpakahinang sininigaman piyang langan niya. Ubusin kita sa milawak kita in kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Pag ubusin Rasulullah wala nakahinang sinyaon gaman piyang langan niya. Na ini pagtawagon lang niya miftahu kullu bid'atin wa dalalah. Bang muhinang ini iukab mo tuan inhinang bid'aroon kay mo, ibansin ini kaanyayahan doon kay mo, harap patay manghud mo, bid'arakula innahinang mo mga katawtay manghuran. Na ini subay na to halian, minig pakitaring halaw man sinakama sinallahu ta'ala, nakahinang pati kita sinhinang bago, sindi manjari hinangon sin kita, hangan sin pagtay manghud haakama Islam. Gamayan subay imbatukon na to, amuin panawag-tawag sin mga sila salapus saleh.
pagianon bianakan Sufyan at-Thawri rahimahullah inarinya istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Wasihatin niyo in ahlus sunnah sin mga wasihat sa rayaw-rayaw. Sabab in mga sila ahlus sunnah matan. Amin way nagngan simbaran nila ahlus sunnah sila sa sumagawa miya makadhasud na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaon nila piagaanggaw taan in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi Sufyan at-Thawri rahimahullah fa innahum ghuraba. In sila yan amin pagtawagon ghuraba. In ghuraba amin piyang hinduaahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam singkatan karayawan dan di halauman sing gumiini sampai madto pa makabatok na sila sin kasandangan nila halawon sin surga. Amunain ini laung sin Rasulullah tuba bil ghuraba. Bihan amuin ini kasangputan sin hinang nila marayaw rin di halauman sing gumiini na hinang sila kuraba. Isin mga kuraba amuna in mga sila mahugot ini pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sartain pamaindog nila simbaran nila amuin wala sila naghalga sinudyot pamaranan nila misan sila rin sa naon di nila butasan in kalimatut tauhid yaon halawon simbi jantong nila gamayan sila bin sa naon yampa na sila similawak sing kalimatut tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala karna wayroon na aturon nila makatarang kanila amura kumanin Tuhan Rabbul Alamin. Biya na mga kanda Bilal ibn Rabah kanda ini Ammar ibn Yasir ama niya iban sin ina niya iban na si mga katan na binsana piag binasa sing kuray sa waktu adto sila adto im mga kuraba iban na si mga sila amuin na dihilan kasatuan si manusia dihalaw man sin gumiini sin wala nila nahinang na makasud sila rito tumpukan si mga sila amin pag iyanon kuraba. Ini magbingkita niyo mga katautay mga waran papiagbin si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin biyaita niya taraktu fikum ma in tasamtum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnati nabiyyi. Inyan katantan na wayroon sa dagbutas induayan nag-aagad siya karwa. In Quran iban sunnah hambuk na siya mga katautay manghuran hakama Islam. Maita sabab biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'a. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ako biarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kitab Al-Quran iban sin sibu niya sarta niya may tayad to sibu sarta kana in sunna amuna in laung ta maglililay sin hinang ini katantan hihinangon sing kita amin pini sin Allah ta'ala ipapahinang kato di kita manjari gumanap di kita manjari dumagdag bang amo na inki abuntang doon akarun na sadya hariin nain kakaus-gausan na to mga katautay manghuran haagama Islam amuad to insubay mabatok sinambok pambok den kato tanyo karena inyan pag iyanon na to amo nain ini in kita niyo
di na to mabaya, adi ni kita niyo mabaya, maig din ka to tanyo in ka Islam. Na in ka Islam pag yanon, amo na in miya magad hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihan, ipapaingat ka to tanyo sin, in pag yanon Islam, amo na in sunnah. In sunnah amo na sin Islam. Sarta, di timindog in ka-Islam sinhabok Muslim bang wala doon haonin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab doon tumaytay in ka-Islam sinhabok Muslim doon na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, hasabab yan, in pag-ianon lang niya al-Islamul Haqiqi na siya na lang niya in pag-ianon as-sunnah. Faman istakama ala as-sunnah wa iqamaha aw wa iqamuha faqad aqama al-Islam. Nahisiyo-siyo long niya inamuin nanindugan nandoon na sunnah sa ta tindog niya roon hapag patindog biya sin patindog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam napatindog niya na in ka-Islam niya mga katautay manguran na kama Islam. Naamuad to in subay na to batukon ando kaylo in kita niyo na di na to ini kaingatan ko no waktu kita niyo muklas din di hababausin gumi ini. Wayron makatanto hayan in kita bang makahinang kasatuan na tayo mangudta sa roon doon subay tayan hatulon marayaw subay tayan ini dahon ta mag-ison-ison in mga sila amin karihilan ta kasatuan hasupaya ando kaylo na in mga pakaradyaan yan mapuas kita haamin day nga kataksilan ta sing ginawawaran ta paginawawaran ta karena isa-isa na to magsusun paginawawaran na to sa taing ginawawaran na to ini hadlaw akhirat magkalo siya isa-isa niya inbaran niya iban ginawabaran niya bang nyari mapahatol da hindi hababaw sing gumi ini. Mura-murahan inyad to pagpatumtum hadya labi luba pagpatumtum ko habaran ko iwan na sing kita niyong kataan mabaya tumayma sin ini pangadjian kaya rihil sing kita hawak to ini mangbaid na ako kanyo kataan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala